بنێرن پرسکرێکە هەری مەزن دناوەرە ئەمریکا ئەوروپا و تورکیەدا چییە؟ داناسینا هەسەدێ و یەپەکێ یعنی چاوە داناسینا هەسەدێ و یەپەکێ تورکیە وان تەروریست بینە لێ ئەمریکا و ئەوروپا دەبێژن نەخێر نە تەروریستن شەڕی داعشێ کردنە و هەفپەیمانێن منە تورکیە دەبێژە دەوێ ئەموان نەهێلن يعني دفي يبقى وهسده نمينن لأمريكا وأوروبا جي دبيجن دفي بمينن أمي بشتكريا وامك يعني نتركي دكارة وان رازي بكا أوروبيان وأمريكان نجي أمريكا وأوروبا دكارن تركي رازي بك يعني أو برسكريك أو هما يعني شو بيجم دالقان دي مايا عمر چلیک بردف که آک پارتی پشتی جوینا مجلس پارتی آخوا ناوروکا جوینه ده کنفرانسه که روزنامه‌وانی ده اشکره کر چلیک بحثا روز آوای کردستانی و حسده کر گوت کسین که لآشتیا نافچه دفکرن دوی آرمان جوان یا یکم تو نکرنا ریکسن تروریست با یعنی مبستوی حسده و یپگه لی امریکا دبیجن اوروپی دبیجن او ناخوازن حسده و یپگه Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda da şunu görüyoruz. Demanlı peşhatin roşata navin temaşa dikin, emveyke dibinin liser reaksiyon terörü bitaybeti hinek reaksiyon terörü yenveki PKK, YPG, PYD u HSD kutbejin em mafin Kurdan diparezin drastiye de çala kavan be parasına mafin Kurdan ranine. Yakul Suriye'ye dikin nobedariya girtiyen Daesh'e de çarçova erke ku rojavaya dayavan. Nobedariya girtiyen Daesh'e u hizmeta ji Kurdan navçeyen re çala kavê heye. Gotin mezin dibêjin yê dema em rastiyê dinêrin ev rêxistinên terorê bi navê hin welatên Rojava nobedariya Daeshê dike. Em dibêjin bila Türkmen, Ereb, Kurd, Sunnî, Elewî, Nusarî û Şiayên li wê navçeyên he wekî bira bijîn û bi xwe ser siberoja xwe biryarê bidin. Dema mijar dibe Sûriye em dibêjin Sûriye ya Sûriyan e. Dema Iraq dibe mijara gotinê em dibêjin Iraq ya Iraqiyan e. Ev rêxistinên terorê ji destpêkê ve ji bo me nerewa bûn û di armanca me de bûn. Ji bo yên ke dixwazin bawayekî ji wan re hinceta bibînin jî êdî bûne barek ku êdî nikarin wan hilgirin. Hebûna van rêxistinên terorê xizmeta Türkmen, Ereb, Kurd, Sunnî, Elewî, Nusarî û Şiayên li navçeyê nakin. Xizmeta hinek cihên din dike.